Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ibdalil wawi nu tetep itu pasal dina mertelakeun ngagentoskeun wawu minal ya'i tina iya min lami fa'lasman atal wawu badal ya'an katakwa ghaliban dajal badal min lami fa'lasman atal wawu badal yain katakwa ghaliban ja'dzal badal ata datang naon al wawu min lami fa'la nu tetep itu wawu tina lam fi'il wazan fa'la isman barina jadi isim dat badalan barina ngagentian itu wawu yaan kana iya katakwa ari contona eta tetep seperti lafaz takwa jaa barina datang naon dal badali ieu badal goliban bari anu galib bil aksi jaa lamu fu lawaspa wa kaunuku suwanadhiron la yakhfa jaa parantos datang naon lamu fu la lam fi'il wazan fa'la la wazan fu'la waspan barina jadi isim sifat bil aksi kalawan sabalikna wa kaunu kuswa sareng ari kabuktosan lafad kuswa layah pa eta henteu samar itu kauni kuspa nadhiron eta anu langka. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.